Henda, ri khou vha ṱanganedza hafhu futhi kha thero dzashu dza Ipfhi ḽa Mudzimu dzine khadzo ri vha ri khou guda nga zwithu zwinzhi zwo fhambanaho nga ha Mudzimu. Thi ngo ri humbudza zwe ra guda tshifhinga tsho fhelaho, ro guda nga mafhungo a ro dzhia mbudziso ra ri ndi mini tshine tsha nga ita uri vhathu vha badelisiwe u tenda kha Mudzimu, ndi mini tshine tsha nga ita zwa uri vhathu vha si takalele hovhu vhurereli hashu ha tshikriste ha Christianity. Ndi mini tshine vha tshi sedza kha Christianity vha wana zwi tshi lemela uri vha tevhele vhurereli ha Christianity. Nda sumbedzisa zwori hu na zwithu zwinzhi zwine ri tshi zwi guda Bivhilini ndi zwithu zwine zwavha zwi zwivhuya, hu zwithu zwine zwavha zwi zwavhuḓi, ende ngauri ndi zwithu zwivhuya, zwithu zwavhuḓi, nda wana uri zwi nga kanganyisa vhathu uri ndi ngani ho ḓala zwivhuya, ho ḓala uri Yesu u khou ri gudisa uri a ri funane, a ri hangwelane, a ri ṱhogomelane. Zwithu zwinzhi zwavhuḓi zwine ravha ri khou zwi vhona Bivhilini zwine zwavha zwi zwivhuya. Ndi tshifhio tshine muthu a tshi sedza a vhona uri hetshi a thi tshi funi, a thi nyangi u tshi tevhela? Nda sumbedzisa zwori hu na miṅwe milayo ine ri tshi sedza i nga ri lemela vhaṅwe, na miṅwe ine roṱhe ri nga tenda uri ndi milayo yavhuḓi. U fana na mulayo uri ri songo vhulaana, ri songo tswelana, ri songo vha vhathu vhane vha zwifhelana, ri tshi ita na vhuṱanzi ha u zwifha ngo ralo. Mara havha na miṅwe milayo ine yavha i khou amba nga tshithu tsho nonga vhupombwe, hune khatsho vhathu vhaṅwe vha pfha uri vha na ḓo ḓi dzhenisa kha shango ḽa ndi nga ri shango ḽa vhudzekani kana shango ḽa sexuality ṋamusi vha siho mbinganoni. So ndi hezwo zwiṅwe zwithu zwine zwa ita uri vhaṅwe vhathu vha pfhe uri zwi a vha konḓela u tevhela heyi religion yashu. So tshiṅwe tshithu tshe nda tshi sumbedzisa nga nṱhani ha hetsho tsha sexuality, tshine tsha tshi khou sedzela kha milayo ine ya amba nga milayo ya vhudzekani, uri hezwi ndi zwithu zwine Mudzimu u khou ri fha zwone fhedzi ri mbinganoni. Iṅwe tsumbo ya vhuvhili nda amba zwori hu na thaidzo ya tshelede, ngauri vhathu vhanzhi tshelede yavho vha vha na vho i fara, ende hu na vhunzhi hune ri tshi sedza ri wana na huṅwe dzi kerekeni hu khou funziwa tshelede, swondaha iṅwe na iṅwe i khou vhidzeleliwa, hu khou pfhi kha i ḓisiwe tshelede. Havha na vhathu zwino vha khou thoma uri no kani kerekeni setup ya hone yo tou itelwa uri i ri dzhiele tshelede na. Nda sumbedzisa uri ndi ḓo thoma ndi khou amba nga thero ya tshelede, ri khou sedza zwinzhi nga ha tshelede. Tshifhinga tsho fhelaho ndo amba uri tshelede ya ṱoḓea nḓuni ya Mudzimu, ya ṱoḓea uri ri kone u badela, u holela vhathu vhane vha khou shumela kereke, ngori na vhone vho vha tea u ḽa since vha vha khou shumela kereke full time. Zwi amba uri mbiluni yavho vhone vha tea u kona u humbula uri na zwi nga konadzea na u vha na kereke ine a i na vhashumeli vha full time. Vha ḓo kona u zwi vhona zwori zwi nga konḓa. Nda dovha nda sumbedzisa zwori of course hu vha hu na dzi situation dzine na kereke nnzhi dzi hone dzine dzi a kona u shumisa tshelede u yo ṱhogomela vhathu vhane vha vha vhashai. Zwine na zwone ri a zwi guda Bivhilini uri a ri ṱhogomelane, a ri tondane, a ri funane. Zwi amba uri muthu ane a vha khou dzhena kereke ine yavha i khou kona u fara tshelede nga nḓila yavhuḓi, a nga si vhe na thaidzo ya u ṋea tshelede kerekeni. Ro ḓi sumbedzisa zwori tshiṅwe tshifhinga vhathu vha ya vhona uri vhafunzi vha nga ḓivha vha khou shumisa tshelede u ḓi pfhumisa, so nga zwezwo. Mara fhedzi arali setup ya kereke i nga nḓila ine hu na budget yo no tou vhonala, hu na phoḽisi dzo no driver zwori iyi tshelede i fariswa hani, zwi nga ita zwori vhathu vhanzhi vha pfhe vho vhofholowa heyo tshelede, nga maanḓa arali Ipfhi ḽa Mudzimu ḽo dzhena mbiluni yavho uri vhone vha pfhesese uri tshelede nḓuni ya Mudzimu ya ṱoḓea, ende zwi a ṱoḓea uri vhafunzi vha ṱhogomeliwe na vhashai vha ṱhogomeliwe nga kereke. Ndi zwone kereke i nga si kone u ṱhogomela vhathu vhoṱhe na zwithu zwoṱhe, mara zwithu nga mission uri Ipfhi ḽa Mudzimu ḽi ye hoṱhe hoṱhe, ndi zwiṅwe zwithu zwine tshelede ya kona u shuma zwone. Zwino kha ṋamusi ri kho nongo sedza thero futhi ya tshelede ine ri ḓo ri khou vhala kha Bivhili, u tou pfha zwori na Bivhili hu na ndi gai huṅwe hune ya amba hone nga ha tshelede, kana nga mafhungo a masheleni a hashu, ngori ndi mafhungo a konḓaho. So ndi zwine ra ḓo ri khou ita zwone kha thero ya ṋamusi.
So musi ri tshi vhala kha ipfhi ḽa mudzimu ri khou sedza kha Luka chapter 12 ubva kha verse 13. Luke chapter 12 ubva kha verse 13 u swika kha verse 21. Hafha ri vha ri khou vhala nga tshifanyiso tsha munna o pfumaho mara a songo ṱalifha, nga tshikhuwa iri the parable of the rich fool. Ndi ḓo vhala nga tshikhuwa iri then one from the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. So amba uri hafha fhethu muthu khou ḓa kha Yesu mu vhudza uri ndi na mukomana khoyu mara zwi nga zwi khou konḓa uri ri share inheritance. Mara a ri vha ri zwavhuḓi. Verse 13. Then one from the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. But he said to him, Men, who made me a judge or an arbitrator over you? And he said to them, Take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Then he spoke a parable to them, saying, The ground of a certain rich man yielded plentifully. And he thought within himself, saying, What shall I do, since I have no room to store my crops? So he said, I will do this. I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. And verse 19 says, And I will say to my soul, Soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. But God said to him, Fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? Verse 21. So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Vasho ndipfela mudzimu vhakuvhale ngoralo bva kha Luka chapter 12 from verse 13 uswika verse 21. Hafhanoni nga u ṱavhanya ri khou vhona uri hu na muṅwe munna khoyu u khou ḓa kha Yesu a ri mufunzi vhudza mukomana kana murathu wanga uri a nkovhelevho ifa na nne. Zwi amba uri hafha fhethu zwine ra nga humbula ndi zwa uri ṱhaṅwe ho vha hu na khotsi, ṱhaṅwe khotsi vho lovha ha sala ifa ḽa wela kha firstborn. U bva hafho musi ifa ḽo wela kha firstborn, zwine zwa khou itea ndi zwa uri hoyu murathu wa firstborn u khou nangavho uri a wane mukovhe kha ifa ḽo salaho. Zwino ngori u khou nanga u wana mukovhe kha ifa ḽo salaho, a ya kha Yesu a ri mufunzi nthuse uri ndi wane ifa ḽo salaho ngauri khotsi anga vho sia ifa, mara fhedzi hoyu mukomana wanga ku dzhia ifa ḽoṱhe. Mara phindulo ine Yesu a i ṋea i a akhamadza vhathu vha hashu ngauri hei ndi phindulo ine na vhone vho vha sa nga si i lavhelele, ngori u nga lavhelela uri Yesu sa mufunzi muhulwane u ḓo vha a na ndavha na uri vhathu vha wane mukovhe wo fanelaho, a ye a vha thuse havha mukomana na murathu uri vha kone u kovhekanya ifa zwavhuḓi. Mara zwine Yesu amba zwone u amba nayo munna a ri nṋe ndi muhaṱuli na, nahone ndi nṋe ane nda shuma u kovhekanya ifa ḽa vhathu. Yesu u khou ri ha ngo ḓa u ita hezwo, ha ngo ḓa u thusa vhathu uri vha kovhekanye maifa. A dovha a ri nahone ni lavhelele uri ni songo vha na lutamotamo lwa zwithu hafha vhutshiloni, nahone vhutshilo ha muthu a si mafhungo fhedzi a lupfumo. Lupfumo a si vhutshilo vha hashu, ndi zwine Yesu a khou amba zwone kha verse 15 uri nahone vhutshilo ha muthu a vhu ngo fhaṱiwa nga lupfumo. Ende zwine ra vha nazwo ṋamusi zwine ra khou vhona ndi zwa uri vhunzhi hashu ri sedza vhutshilo sa lupfumo lwa masheleni, lupfumo lwa ndaka. Ende Yesu Kristo u khou ri vhutshilo a si mafhungo a lupfumo lwa ndaka. Ndi zwine ra khou vhona zwone musi ri khou guda hafhanoni kha Luka chapter
12. Alright, ari ise phanḓa. So Yesu Kristo ndi yone phindulo yo thoma ye a i ṋea uḽa murathu uri ene ha ngo ḓela u kovhekanya ndaka dza vhathu, a si ene ḽoyara o ḓaho u kovhekanya ndaka dza vhathu. And hezwi zwine ri tea u zwi dzhiela nṱha musi ri tshi approacher heyi subject, ri tshi vha na mafhungo na dzi mbudziso dzo fhambanaho nga ha lupfumo, uri na Yesu Kristo o ḓela na u kovhekanya lupfumo lwa shangoni, lupfumo lwa masheleni. Ende ndi subject i lemelaho ngauri vhunzhi hashu tshelede ri a i ṱoḓa, ahuna ane ha i ṱoḓi tshelede, roṱhe ri a i ṱoḓa ya u renga, ngauri ra sa vha nayo a ri koni u ḽa, a si zwone. Zwino kha verse 16 a tshi isa phanḓa, ndi hafha hune a khou thoma u amba nga tshifanyiso tshinoni zwa uri hu na muṅwe munna khoyu we a vha o pfuma. Hoyu munna ndi farmer. In other words, u vha khou shuma kha bulasi ḽawe, bulasi ḽawe ḽa mufha mbuyelo nnzhi, a vha na khaṋo khulwane. Hezwi o no vha na khaṋo khulwane, a vhona uri lupfumo ndi luvhilo uri zwoṱhe mvula dzo vha dzo na zwavhuḓi, lupfumo khulu ndi lwavhuḓi. Ha itea mini? U bva hafho a ri no, ndi khou tea u tou fhaṱa ndongo iḽa pfhi ḽa Tshivenḓa ḽa fhethu hune ra vhea hone mavhele musi ri khou nyaga u a vhulunga. A zwi vhona zwo fanela uri kha fhaṱe hulwane, hu engedzeye uri a vhe na fhethu hunzhi hune a nga kona u vhulunga heyi khaṋo yawe. U bva hafho o no vhulunga khaṋo yawe, a ya a dzula munna wa vhathu, a ḓisetshela, a ḓi takalela, a ri hano ngoho ndo kaṋa, ngoho ndo fhedza hafha vhutshiloni, a khou sedza uri ndaka yawe ndi khulwane vhukuma. Yesu Kristo a tshi isa phanḓa nga tshifanyiso tshawe a ri uyu munna khoyu ane vhutshilo hawe ṋamusi hu khou ṱoḓiwa, mudzimu u khou nyaga u mu vhidza, amba a ri eḽi ifa ḽi ḓo sala na nnyi musi oyo munna o no vhidziwa. So zwine Yesu Kristo a khou ri sumbedza zwone ndi zwa uri a ri vhe vhathu vhane, okay, a tshi isa phanḓa o thoma a ri na nnyi ane a vhea lupfumo lwawe kha ene muṋe, a ḓi vhona sa uri o pfuma ngori u na ndaka, a ḓi vhona zwa uri u wa khwine ngori u na ndaka. Na nnyi ane a vhea lupfumo kha zwithu zwa ṋama, kha zwithu zwa shangoni, na nnyi ane a zwi ita nga u ralo, na onoyo u ḓi fana na onoyu munna we a vha o kaṋa khaṋo khulwane. Yesu Kristo a tshi fhedza itshi tshifanyiso tshawe a ri ndi u sa pfuma, u pfumela mudzimuni is not rich toward God. Vhahashu hu na zwithu zwo no pfhi u wana lupfumo kha mudzimu, u wana lupfumo mudzimuni, u ḓi dzhia uri nṋe ndo pfuma ngauri ndi na mudzimu, ndo pfuma murena, ndo pfuma ipfhi ḽawe, ndo pfuma vhuhone hawe vhutshiloni hanga, ndo pfuma murena. Vhathu vhanzhi musi ri tshi funza mafhungo a vha tsha a dzhia ngori muṅwe na muṅwe uri wa i ṱoḓa ya u renga. A vha tsha a ṱanganedza haya maipfhi zwa uri ngoho hu na tshithu tsho no pfhi lupfumo ndi iwe. Ra tshi luimbo ra ri lupfumo ndi iwe murena. Vha kha ḓi zwi tendana na ṋamusi zwa uri vha vha na murena vho wana lupfumo lwone lwoṱhe lwo fhelelaho. Zwino vhunzhi vhane vha ḓo thetshelesa, vhane vha pfha haya maipfhi, vha mbo ḓi ri riṋe vhatendi ri zwi ḓahela ngauri mini? Ngauri ri khou ri lupfumo ndi murena, hu uri tshelede vhutshiloni ya ṱoḓea. Ndi zwa vhukuma ya ṱoḓea, mara fhedzi hezwi a zwi tshintshisi mafhungo, a zwi shandukisi mafhungo uri lupfumo vhukuma ndi murena, ngori vha ḓivha vha nga vha nayo tshelede mara vha vha khou tambula vhutshiloni havho,
vanga vha nayo tshelede vha khou tambula ngauri mbiluni yavho a vha na dakalo vhukuma. Vanga vha nayo tshelede vhutshiloni yavho mara a vha huna zwithu zwinzhi vhutshiloni zwine zwa khou vha ṱhavha. Mara musi vha na murena vanga wana phodzo, vanga wana tshilidzi, vanga wana mulalo. Nahone ri si hangwe uri zwoṱhe zwine ra vha nazwo fha vhutshiloni it's temporal, ndi zwa tshifhinga tshiṱuku. Hu tshe na vhutshilo hu sa fheliho. Zwino thaidzo ndi musi ri si tsha tenda kha vhutshilo hu sa fheliho, ri si tsha tenda zwa uri Yesu Kristo u kha ḓi ḓo vhuya, zwa uri vhutshilo vhu sa fheli vhu hone, hu tshe hone. Mara arali ri kha ḓi isa phanḓa ri khou tenda kha uri Yesu u kha ḓi ḓo vhuya, vhutshilo hu sa fheliho vhu hone, zwi amba uri ri ḓo kona u zwi vhona zwa uri vhutshilo hafha ḽifhasini vhu temporal, ndi vhupfhufhi. Ndi zwone musi ri khaho ri tea u vha ri khou ḽa, ri tea u vha ri na zwine ra nwa. Mara ndi ngazwo Yesu Kristo a tshi isa phanḓa musi a khou amba kha mafhungo awe a ra vha khou isa phanḓa, u amba nga uri ri songo vha ri vhathu vhane ra vha na mbilahelo nnzhi dzi sa fheliho uri ri ḓo ṅwani, ri ḓo ḽani, ngauri Mudzimu ndi ene ane a ri kovhekanya zwoṱhe. Ra vhala ri tshi isa phanḓa iri, then he said to his disciples, verse 22, therefore I say to you, uri ndi hu tshi pfi ḽithihi ḽinoni, therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat, nor about your body, what you will put on. Life is more than food, and the body is more than clothing. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which have neither storehouse nor barn, and God feeds them. Of how much value are you than the birds? Look at the birds in the sky, they don't sow. Mudzimu u khou ri na zwinoni zwi khou ḓila ḓuvha na ḓuvha, zwi khou ḓila zwi tshi fura mara zwi songo zwala, zwi songo kana tshithu, mara zwi khou ḓila. Verse 26, if you then are not able to do the least, why are you anxious for the rest? Consider the lilies, how they grow, they neither toil nor spin, and yet I say to you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. So Yesu Kristo uko pambanisa uri Solomon nango ova u pfuma hani, hango naka u fana na maluva ane Mudzimu ene muṋe ndi ane a khou ita zwa maluva a vhe hone a nake nga nḓila ine a vho naka ngayo. Verse 28, if then God so clothes the grass, which of today is in the field and tomorrow is thrown into the oven, how much more will he clothe you, O you of little faith? And do not seek what you should eat or what you should drink, nor have an anxious mind, for all these things the nations of the world seek after, and your Father knows the need of these things, your need of these things. In verse 31, but seek the kingdom of God, and all these things shall be added. Matthew chapter 6, verse. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Sell what you have and give alms. Provide yourselves money bags which do not grow old, a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches nor moth destroys. For where your treasure is, there your heart will be also. Ndi mafhungo a vhuṱhogwa a uri Mudzimu una ndavha na riṋe, Mudzimu u a kona u ri ṋea hune ra ṱoḓa hone, mara riṋe ri songo vha vhathu vhane ra vha anxious, ra vha na stress vhutshiloni, ra vha na mutsiko wa uri na ri ḓo ḽani, ri ḓo ṅwani, ngauri vhunzhi hashu ḓo fhedza ri khou lovha nga nṱhani ha stress fhedzi. Mara ri vhe vhathu vha lutendo vhane vha tenda zwori Mudzimu una ndavha na riṋe, Mudzimu is still in control. Zwino ndi heḽo fhungo ḽine a si kanzhi ri tshi ḽi funza, mara ndi ngoho ya uri a ri ngo tea u vha ri vhathu vhane ra vha ri
khou ḓi tambudza nga u stressa uri ri ḓo ḽani, ri ḓo ṅwani. Vhashu mafhungo ndi a vhuṱhogwa noni uri ri vhe vhathu vhane ra vha na u tenda kha mudzimu, u tenda uri mudzimu ndi ene ane a nga kona uri ṋea zwithu zwine ra zwi ṱoḓesa. Mara zwine Yesu a khou funza hafhanoni u khou funza uri ri songo vha vhathu vhane vha vha na anxiety, ra vha vhathu vhane ra dzula ri na nyofho uri na matshelo ri ḓo ḽani, ri ḓo ṅwani, ri tshi dzula ri khou humbula nga mafhungo. Ende ha mafhungo ndi maṅwe mafhungo ane vhunzhi hashu a ri tsha amba nga hao, ngauri ri vhona u nga ri zwithu zwa mudzimu ndi zwithu zwo ita uri vhathu vha dzule vha khou tambula. Ndi dziṅwe dza dzi ngoho dzine dzi a vhavha ṋamusi. Zwi a vhavha uri vhunzhi hashu ri vhona unga vhutendi a vhu practical, ngauri Yesu Kristo u khou ri ri songo vha na ndavha uri ri ḓo ṅwani, ri ḓo ḽani, ngauri mudzimu u ḓo ri ṱhogomela, u a ri funa. Zwino Yesu Kristo u khou ri riṋe mbilu dzashu kha dzi vhe kha zwithu zwa ḽiṱaḓulu, mbilu dzashu kha dzi vhe kha muvhuso wa mudzimu. Ri ṱoḓe u thoma muvhuso wa mudzimu, hezwi zwiṅwe zwithu zwoṱhe mudzimu u ḓo zwi engedza, mara riṋe ri vhe vhathu vhane ra vha ri khou sedza kha mudzimu. So musi ri tshi amba nga haneyo mafhungo ri khou amba nga tshelede, ipfhi ḽine ra tea u vha ri khou ḽi sedza hafhanoni ndi uri na mbilu dzashu dzi tsheledeni na, kana mbilu dzashu dzi kha mudzimu na. Musi ra i vhala heyi Luka 12 ri khou shumisa nga nḓila ya ṅwalwa ngayo kha Matthew chapter 6, Yesu Kristo u vha khou amba nga mafhungo a uri a ri nga si koni u vha na mudzimu tshelede na mudzimu ḽiṱaḓulu, ngori tshelede na yone i ya vha mudzimu kha riṋe. Ndi hayo mafhungo a uri na mbilu dzashu dzi kha tshelede na, kana mbilu dzashu dzi kha muvhuso wa mudzimu. Zwino musi mbilu dzashu dzi tsheledeni fhedzi, zwi vha zwi khou ri vhea khomboni ya uri ri khou vhea mbilu dzashu kha zwithu zwine a zwi vhuisi for life, a zwi vhuisi for eternity, a zwi vhuisi u ya hoya. Zwi nga ri vhuisa zwino ṋamusi, mara musi ri tshi sala ri tshi khou amba nga vhutshilo vhu sa fheliho, a zwi vhuisi. Nahone ri vha ri khou vhea fulufhelo ḽashu, ri vha ri khou ḽi vhea kha zwithu zwine ndi zwa tshifhinga nyana, nahone ndi zwithu zwine zwi a tswiwa, zwi a tswea nga mafobvu, zwa dovha zwa tshinyala nga mini, nga ḓuvha musi zwithu zwi khou ḓi tshinyala zwi tshi ya. Vha ḓivha na musi vha na goloi vho i paka afho nnḓa, i vha i khou isa phanḓa i khou ṱahala. Ndi uri i ṱahala every single day, i nga ḓivha i khou tou ṱahala slow, mara i khou ṱahala. Vha na nnḓu i khou ṱahala every single day, i nga ṱahala slow mara i khou ṱahala, ngauri ndi mulayo wa science uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tshi khou ṱahala. Ndi mulayo wa science hoyo, ende zwi vha zwi khou ṱahadzwa na ngori ḓuvha ḽi vha ḽi khou zwi fhisa khezwiḽa. Mara hu na vhutshilo hu sa fheliho, hu na u kona u vhea fulufhelo ḽashu kha zwithu zwa mudzimu, u vhea fulufhelo ḽashu kha mudzimu, u vhea fulufhelo ḽashu kha muvhuso wa mudzimu. Ende ha mafhungo ndi tshi khou amba a tshi kha uri ri khou ya kha mudzimu uri a ri ṋee tshelede ya hone ine ra khou i amba, ngauri ri songo shumisa mudzimu sa nḓila ya u swika tsheledeni. Ndi huṅwe vhukhakhi hune ra vha naho, u shumisa mudzimu sa nḓila ya uri ri swike kha tshelede. Ri tea u shumisa mudzimu sa mudzimu a ri mushumisi sa nḓila u swika tsheledeni, ri shumisa lutendo sa nḓila u swika mudzimuni. In other words, mudzimu ndi ene destination, mudzimu ndi ene ane ra kona u swika hone. Muvhuso wa mudzimu ndi zwone zwihulwanesa, not hezwi zwiṅwe zwinzhi zwinzhi. Muvhuso wa mudzimu ndi zwone zwihulwanesa. Zwino heyi thero i a lemela ngauri vhathu vha khou ṱoḓa ri tshi vha practical, ra ri fhedzi ri ḓo ḽani, ri ḓo ṅwani, fhedzi ri ḓo ambarani, ri ḓo fukani. Ndi Yesu Kristo u khou ri mbilu dzashu kha dzi sedze kha mudzimu, hezwi zwiṅwe zwinzhi zwinzhi u ḓo ḓi zwi engedza. Ndi a maṅwe mafhungo ane a ya konḓa nyana uri mudzimu u ḓo zwi engedza, u ḓo ri ṱhogomela. So ndi mafhungo a lutendo anoni uri na ri tenda kha maanḓa ashu a u kona u ḓi ṱunḓana,
kha maanḓa ashu a u kona u wana tshifhio na tshifhio tshine ra nga kona u ḓi tshi shumisa vhutshiloni hashu, kana ri tenda kha uri mudzimu u na maanḓa, ndi mukona zwoṱhe, na ngori na zwiṱukuṱuku ri ḓo kona u zwi shumisa. Na musi ndo no fhedza nga vese ini yo fhedzisela ine khayo vhunzhi ha vhathu a vhathu i vhala zwavhuḓi, a vhathu i vhala vha i pfhesesa. Heyo vese ndi i vule, i wanala kha Philippians, Vhafilipi chapter 4. Zwino iṅwe vese ine vhunzhi hashu a ri i vhali zwavhuḓi, ri i vhala ri sa i pfhesesi, i ri I can do all things through Christ who strengthens me. Vhunzhi hashu hei vese a ri khou i vhala zwavhuḓi. Ndi thaidzo musi vhathu vha sa vhali bugu yoṱhe. Ndi uri u tshi vhala vese u vha u khou khakhela u pfhesesa zwithu zwoṱhe zwine zwa khou ambiwa, ngori vese a i koni u ima nga yoṱhe. Vha zwi humbula zwa uri hei ndi bugu, ndi vhurifhi khou ṅwala vhurifhi to the Philippians, Paul mone vha ya vha vhala vese nthihi vha ri I can do all things, vha ya vha ita zwoṱhe zwine vha nga ita zwone, but hey, I can do all things, I can get promotion, I can get what I can do all things through Christ the Lord. No, that's not what this verse is speaking about, because this verse is actually speaking about money. Hei verse khou amba nga tshelede vha hashu. Paulo u khou ri ndi nga kona u tshila nga zwiṱuku nahone ndi nga kona u tshila nga zwinzhi. So izwo tshira can do all things, u vha khou ri ndi a kona u tshila musi ndi na zwiṱuku, kana ndi a kona u tshila musi ndi na zwinzhi. Uri vha i vhale zwavhuḓi vha i pfhesese, vha tou i thoma maybe kana kha verse 10 ine ya ri but I rejoiced in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again. Though you surely did care, but you lacked opportunity. Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I'm in to be content. So Paulo kori oguda uri whatever state chinava khacho, kana u nayo tshelede kana hanayo, I have learned in whatever state I am in to be content. I know how to be abased and I know how to be abound. In other words, everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Ni Paulo kholo kwamba kuri oguda uvana zwinji, oguda uvana zwiṱuku, oguda ufura, oguda uvana nḓala. And u khou amba experience ngori Paulo una a tshimbila hune a khou tshimbila na nḓala, a fudza na nḓala. O guda zwoṱhe. Ndi hafho a tshi kona u conclude I can do all things. A tshi ri all things zwino khou amba uri I can do being rich, I can do being poor. Wa zwi kona zwoṱhe. And heḽo ndi ḽiṅwe ipfi ḽa important uri riṋe sa vhatendi ri tea u kona u tshila na zwinzhi, nahone ri tea u kona u tshila na zwiṱuku. Nahone zwine zwa vha zwo lunesa kha zwoṱhe ndi zwa uri lutendo lwashu lu kha mudzimu, treasure yashu i kha mudzimu, ri sedza kha muvhuso wa mudzimu, a si nḓila mudzimu a ri shumisisa nḓila ya u swika lupfumoni, ri shumisa lutendo sa nḓila ya u swika mudzimuni, ngauri mudzimu ndi ene destination. Hezwi zwiṅwe zwoṱhe zwi khou tou engedziwa, ende zwiṅwe zwoṱhe ri tea u zwi vhona, ri khou zwi vhona nga mafhungo a muvhuso wa mudzimu. So eḽi pfhi ḽi a konḓa, ḽi a lemela vhathu vhanzhi ngauri vhaṅwe nga nḓila a ḽi practical, mara hu na mafhungo a lutendo hafhanoni, hu na mafhungo a u tenda uri mudzimu nga ngoho ndi mudzimu a tshilaho, ndi mudzimu a re na ndavha, ndi mudzimu a konaho, ha balelwi nga tshithu. Ende musi ri nae vhutshiloni hashu, ri nga kona u sedza khae ra tshila ri nae tshifhinga tshoṱhe. Nangwe ri na zwinzhi ra kona u tshila na mudzimu, nangwe ri na zwiṱuku ra kona u tshila na mudzimu, mara fhedzi pfumo kha riṋe ha vha hu mudzimu. Ra kona u imba luimbo lwa uri lupfumo ndi iwe murena, lupfumo ndi iwe murena. Hezwo ndi zwine ra tea u kona u swika khazwo musi ri tshi khou tenda kha mudzimu.
vhashu heḽo ipfhi ndi khou ri heyi ndi iṅwe ya nḓila ine ra tea u thoma u pfhesesa tshelede ngayo musi ri tshi ya dzi kerekeni dzo fhambanaho. Ri tea u thoma u pfhesesa tshelede uri riṋe lupfumopfumo lwashu ndi mudzimu. Ri rabele uri a ri vhofholole kha u vha vhathu vhane vha funesa tshelede, ri vhe vhathu vhane vha funesa mudzimu. Ri si vhe vhathu vhane ra luvha tshelede, ra ita tshelede uri i vhe midzimu yashu. Ri vhe mudzimu wa ḽiṱaḓulu ṱaḓulu a ene eṱhe ane a vha mudzimu washu. Zwino tshelede vhashu i nga ri dzhenisa khomboni arali ra sa ṱhogomela. I nga ri dzhenisa khomboni ya u funa tshelede u fhira u funa mudzimu, ya u shumisa mudzimu sa nḓila u swika kha tshelede, u shumisa na ṋamusi ri nazwo zwa uri dziṅwe kerekeni ri funziwa fhedzi how to get promoted, ri funziwa fhedzi how to walk on the next ladder in life. Mara hu na maṅwe mafhungo a vhukuma kuma ane ri tea u a funziwa, ndi a uri riṋe ri tea u sedza kha mudzimu, riṋe ri tea u sedza mudzimu sa ene the reward, sa ene zwine ra kona u zwi swikelela, not sa nḓila ya u swika tsheledeni, uri hu vhe ene mudzimu eṱhe ane ri khou ṱoḓa u swikela khae. Vhashu nga ḽeḽo fhungo ri a livhuwa tshifhinga tshiḓaho. Ndaa.